Long ka khubor ka banai man sim shu ya ka National People's Party jong ka Mokrwat Block Committee ha ka ba ha ki ni ki khndiat sngi shen Waini ki MDC jong ka Indian National Congress un select ban peniso no elade bat ka National People's Party kani ka de ka khubor ka tum ka jingatu jong state president jong ka NPYF uba kitbor lang nongrem ha ka jingalang ka balalong ha ka hall jong ka Nativity Parish Mokrwat Southwest Council District ban pen klan shu ya gejing trai kam juga NPP Mokrwat Block Committee ha gejing lang balengkot ke baladon gejing yetir yatai kumno ban penya chaprang ye ki kam hapo jong ka party bat kum juru ban ai gejing mut hadin bakut jong gejing lang uba kit borlang nongrem state president ke NPYF habakren bat kilat patai kubor ulaong ba kalong ka ba penkemen ya ka parti NPP hapo ka Southwest Council District namar hakan riuteri kurampang arjar arpsau kum kinong ilam kalayo benya kendu ya baro arteli ki blok kawai karanikor bat ka Mokrwat ha ka ba da ki hajar mut ki briu kelawan ban sakhi shu la penpau ba hapo Mokrwat Block hadu menta empatla ban pentamai ya ka komiti bapura hanrayu ad hoc president udon ban penyaji ki kam bat lese sian ke jingkala po kani ka Mokrwat kin sadon bat karai jongki kum ka parti ha ke jingelang kalong ban up ya kata kapor namar las ngeutu bakin bun ba na ki wedi ki political party ki don jingmu bon wan peniso sya ke NPP ha bakran halor ke jingtumu bon wan peniso uba karne so syang sya ke NPP uba kit borlang ula kren da ka basai ba hot ka don ki jingekren ba ma u bat ke kenhun kin sawan sya ke NPP ban longno kinong kersan bapura jongka namar kata aku menongilam uang bet balada don kino ki bawan penyeso tamai ulong bala kloy ban pedang kelut mensim yakum kita kibrio lor kata ki cepat ni hanya ke motor ni baru ke jeng pasang baca kuat jom kuat ya kan rai baru semua rai ba karena susah besok pak ini ki long pakai rai ya kan kerana kami tinggal tinggi long kerana pak ni mau ya kena dia ngomong dia ya kena mentah dia awal meeting step ya kena dia sudah umlong nanti tabak baru dalam bed kan udah gaji dalam awal dia mulai masuk kata ni buat bahan rumah dengan try nanti kunta syah beli mau kamu dia bayar lah kamu menikah dia meeting di kuno begini ya bagi kita menform lagi kamu di kemaskan jumlah dalam ada komiti kita akan menyuruh presiden wakil presiden jalan sekretariat dan partai kesuaminya apa sih kata Thai Pi halor kata kacing keli jo pi ba uba karnes so syang un penyesno no bat ni ka parti hot kaladon kacing ya keren bat kumbanga ong ba pin sayu i ya kacing kelat jong ka political scenario ha kani ka po ka constituency ka jungi ha kini ki kandidat si bat lesi kata kan de gawe ba shen wat UMDC jong Mokrwat rengkat ba kenhon jo kiro kila ya ban rong no ha kani ka parti ka jungi tin nakaliang jonga kumway na kinong ilam jong kani ka district balaya train nam ta kani ka parti along berbor ubap yang kelut mensim ya kiwei political party ko mo kentu iba karnes so syang lembat akan hun ke jongki ke ba kidon menswaha ka kongres tinga ngap subah ngap subah ya ki bakin rom sa kapali ke jongki rai trai mapi rasim tahan ka tinggalang pa po juga Mokrwat Block Committee mo kade to te swa kata nga sukwa pan ong ba kalau yang saksin ke jingkemen ya ka parti NPP jungi hang ni po Southwest Council District nomor ba menta kasni niyo ya kaban ya kendu ya paro arteli ki block committee ngidang syudap wan na po joka ranikor block committee ha ka ba ki hajargut ki breu kila ya wan ha kati ka meeting nangta menta pa ngidon hang ni po Mokrwat nagamta ka Mokrwat block committee te hang ni hapo Mokrwat Block ngimpat la ya kaban form ya ka komiti ka pura dan rengidon ad hoc president but let's say shen kijing kala ha ka san hima hapo jong ka Mokrwat Block
phin sala ban yo I ti kata kadai ka ba nga kwa padong ha kadai ka por peding ya rai karai jungi kolong ba ngini up namar ba ki bon ki wei pat ki political party ki bangam na kwa ban jer kertek ki bala don jing thmu ki bala aikten ki bala kwa ya ban penias no bat ka party ka jungi te kata ka penlong yang apa kandap ka jing sukmen what happening ki jing sya kan tho sya kan tha ha ba bon ki liang te henrei ngasu thu ba ka respon dari papun ki nong yalam ki pajba nang ni na po ka mo ruat constituency ro ka long ka ba long positive nam ta ka party ke jungi tinata ka daw ki kinsa shai ha ki di kenya singi pa pen singi I ba ka jing klan jong ka party ke jungi hane mo ruat kan sa nang klan shu hot ti kalau gumne ngi so tho batang da kani ka komiti ka barem ane tang mangi ki bala don lupa ngisu thu ba ngin nom poison ngan ong bet ya kata tak masya ngin nom poison no de halor kata kan rem ngi la don lupa kata ka berkat ngi la don lupa kata ka keren balada ki don kinu ki ken hon ki ba wan hak aparti ban penias no aparti jungi lalong berbor ki bala peloy ya kon priak te kata ka jing ya keren ke jungi hak ni ko tinga yu iba par ki no tre parti hi ki skotenat ya kata ka jing terwa jong ki wei pat ki ken hon ki wei pat ki politik